Amen. Andala uthuba kabathandekayo uliseke oba umhlanga ngegama lika Yesu. Amen. Bulisa tata bonke, ngibulisa mama bonke, ngibulisa ke insizwa intombi ngegama lenkosi uJesu. Amen. Bulisa abakhalisa insimbi ngegama lika Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngokhethekileyo kumphathi wenkonzo ngegama lika Yesu. Amen. Amen. Andibonge igama lenkosi bathandekayo. Ngisuka engaleni. NgikwaKwaDlamini ke isibongo. NgikwaKwaMthandekwana ifani. Ngegama lika Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngigodukile. Amen. Khandi lapho. Amen. Amen. Ithi nacho kancane mina nje lazi. Khandi ithi ngigodukile khandi lapho. Haleluya. Ngiyabulela abathandekayo kakhulu, ndingumntwana kaThixo. Ndisindisiwe, ndixolela izono ngegama lika Yesu. Amen. Inkulu kakhulu ke leyo nto empilweni yami, indaba yokuxolela kwezono. Ndisekhona, ndiselapha ngegama lenkosi uJesu. Amen. Ngoba ndambulekelwa into enqabileyo, into yoba umuntu uyakwazi ukuxolela izono eselapha emhlabeni. Nawe mna ngena futhi ndangayazi leyo nto, yafihlakala into abakubaleka kangakanani into yoba umuntu axolelwe izono eselapha emhlabeni, because ingozi khona xa kuthe kwenzeka into yoba umuntu edlule emhlabeni engenalo uxolo noThixo. Amen. Haleluya. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi kwa abantu abayazi into yoba le njongo yokukholwa sikholelwa ntoni. Amen. Abanye bayaze ngoba xa ekholwayo wenzela into yoba xa efa aze angcwatywe. Uthethwe kamnandi ngaye ukuthi bengumuntu lelile lapha, kanti inkonzo yakhe imnandi nje phansi kwentente, kanti ngapha ya usengxakini. Njengoba sikholwa abazalwane, ikhona indawo esiyiphephayo. Asikholwa kuba nje sisichitha nje isithukuthezi. Sikholwa kuba kunendawo esiyiphephayo, kunendawo esiyifunayo. Amen. Uke wachilekelwa ileyo nto ngeke wenze noma kanjani, and ukukholwa kwakho ngeke ukuphathe noma kanjani. Inkolo yakho ungayiphatha kahle xa usazi into yoba njengoba ukholwa kuba ufunani. Amen. Haleluya. Alibonge igama lenkosi Yesu. Ukholwa ngoba ufunani. Ngoba xa ukholwa usazi noma ukholelwani, kuthi noma kwehla ntoni endleleni awubuyimva. Awubuyeka ukholwa noma sekuthi ujikelwe ngulowo wayekushumayizile. Kela kaba ngqobana naye bawuhlala ndithi noma ngabuya lo wayekushumayizile azoncela into yoba wayencokola ngoba wayethi uYesu uyasindisa. Ngoba wayethi ukholwa yiyona nto enhle ebalulekile engazi nincede noba ngabuya phina zothi wayincokola. Ndingamxela into yokuthi ayidakwe sentena sibonela nami. Haleluya. Seyithi yachileka nakumi into yoba njengoba ndikholwa ndikholelwani funa ntoni. Amen. Akho muntu futhi ongakonwabela ukukhonza nje kodwa uYesu angamamkelanga xa ingabuleka leyo nto.
ngoba likhona ilishwa abathandekayo, khona abantu abahlelwe lilishwa bathi abaliboni. Ukho abantu abahlelwe lilishwa loba uYesu bangamamkeli kodwa basuke bakhonza. Amen. Lilishwa bathi alibonakala, uyoliqonda. Abanye sebeliqondile, abanye basaza uliqonda, ngoba bonke abahambileyo abasishiya kulo mhlaba behamba bekhonza kodwa uYesu bengenaye. Indawo abaya kuyo abayi kwindawo emnandi, baya kwindawo yenhlungu nenhlupheko, ngoba indlela yokuya ezulwini nguYesu kuphela, ayikho enye. Amen. Hallelujah. Endikayifikile uYesu, igama lekawa liyahoka, liyohluleka, liyalulama, lehlele kuphakame likaYesu. Xa uYesu kayithe wafika, but if akafika uYesu kuphakame igama lekawa. Eyona nto ephakamayo empilweni yomntu kuphakame igama lekawa. Xa uYesu angafikanga kodwa uYesu wafika, kuphakame likaYesu. Hallelujah. Kuhle, kubalulekile ukwamkela uYesu, ukhonze unoYesu, umfumile uYesu. And awukwazi ukusinda kwinqubo kaThixo uYesu ungamvumanga. uYesu ofika sindisa umuntu kwinqubo kaThixo, ngoba akukubi bangcwele ukuthi uhambe emhlabeni, noma uhamba kokwenu, uhamba elalini yaseBhazia, kanti uhamba phansi kwenqubo kaThixo. Abantu bonke bayahleka nawe, kodwa uThixo yena ukubi kwicala lakho. Lilishwa elo lokuqunja noThixo. Ungacabanga abantu bonke kodwa uThixo nawe. Kuhle. Ngegama leNkosi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Asikhonze nisazi ke bathweni. Yabona basikhonza sazi, uewe wakho uzoba kuewe, uhayi wakho abe hayi. Akuzuphamana izinto ngegama leNkosi Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Bakhona abantu abanoYesu, abaphakamisa isandla abantu abanoYesu ngegama leNkosi Jesu. Angithanda abantu abanekawa, khani izithombe. Angithanda abantu abanantoni, kodwa ndifuna abantu abanabani. Ndicela abantu abanoYesu baphakamise izandla, abantu abangenwe nguYesu. Hallelujah. Andibonge igama leNkosi Yesu. Asiyende bathandekayo kwincwadi kumaHebhere chapter 12 verse 14. Andifundele khona umuntu ozonifundela kahle ngegama leNkosi uJesu waseNazaretha. Fundela umuntu oyithole maHebhere 12 verse 14. Esandleni somusa, esandleni somusa, iyagcinwa
nabo bonke Hebrew chapter 12 verse 14. Yeah. Phuthumani uxolo nabo bonke nobungcwele. Phuthumani uxolo nabo bonke nobungcwele. Ekungekho namnye uya kuyibona inkosi engenabo. Kungekho namnye oya kubonana nenkosi engenabo ubungcwele noxolo. Phuthumani uxolo nabo bonke nobungcwele. Ekungekho namnye oya kuyibona inkosi engenabo ubungcwele noxolo. Akekho nomnye bathandekayo. Akekho noyedwa ozawubonana nenkosi engenalo uxolo nobungcwele. Uxolo nobungcwele. Xa ulikholwa uba ngumuntu onoxolo. Ulwele ukuba noxolo nabantu bonke ophila nabo. Bathi bona noba belwa nawe kodwa wena ungalwi nabo. Bathi noba bengakubulisi wena kodwa wena ubabulisi. Bathi noba bengakumonelele into enhle wena kodwa wena ubamonelele into enhle. Bathi noba bengakwenzela into enhle bona kodwa wena ulwele ukubenzela izinto ezinhle. Kanye nobungcwele. Bathandekayo kunento elahlekile. Bulahlekile ubungcwele kule mihla. Kuyakhonzwa, kuyaqhutyekwa, abantu bayakholwa futhi kuyathethwa ngabo ubungcwele. Kodwa buxelwa ubungcwele buza kanjani? Kwenzeka kanjani ukuze umuntu lo abe ngcwele? Amen. Amen. Into eyenza umuntu abe ngcwele yinhlambuluko. Yinkonzo yokuzihlambulula. Xa uthe wabhaqeka nesono, lo mpazamo othe wayenza yokuba lapha uphume ezwini likaThixo ungalenzi izwi likaThixo ulazi. Into eyenza okanye exika leso sono yinhlambuluko, ukusivuma isono. Kutsho kuqale kuba khona ubungcwele. But if ayikho inkonzo yokuhlambulula ubungcwele apha kunjani? Abukho. Andiduze sibekilini siyahlamba. Injalo ke nendaba yenhlambuluko leli ibubungcwele ukuzibe khona iba khona ngokuba umzalwane azihlambulule. Ungavuyeli into abanapha abantu bengakwazi into ba wena wenza ntoni. Because into ezalwa yileyo nto kulapha kuvela khona umanani umuntu ozokwenza ngathi yenzeka lento ingenzeki. Uzawungenelelwa umoya wokuzenzisa xa ngaba ulikholwa elingasihlambuluko. Because eyona nto ebulele le nkonzo yenhlambuluko, abantu bafuna ukuthenjwa ngabanye abantu. Kodwa abantu abayithanda njengendaba yokusetyenziswa, indaba yokuplana enkonzweni. Kena sihlambulula ngeke liphinde niplana, ngeke liphinde nithenjwe. Wena usebenzela ukuthenjwa ngabantu kunokuthenjwa kuThixo. Hlambuluko kuyahlatshululwa likholwa. Inhlambuluko ukuhlamba komzalwane ukuze ukwazi uba free, ube lula, uwazi into noba sowuhleli awunanto oyifihlileyo yaziwa nguwe kuphela.
engakwenzela inxaki kini. And isono singavunywanga abazalwane, leso sono siyinxaki. Eso sono sakuvalela. Sekufanele abanapha uhlangana nenkosi ungakwazi ngenxa yesono ongasivumanga. Izono ziyavunywa ukuze ube clean. And akunapha singakanani isono. Isono siyaxolelwa nesingakanani. Noma sesokubulala umuntu siyaxolelwa. Asikho isono esingaxolelwayo. Noma ngakurobha usathana uqala nobole ngeke iqolelwe. Uya kurobha uyakuthatha. Asikho isono esingaxolelwa. Ulahleka yona ke bathandekayo kule mihla. Mhlawumbe kugcwele abantu abayenza ngathi kuse right kanti akho right. Ngegama lenkosi uJesu amen. Hallelujah. Ulimele but inxeba lakho lifihle. Uzonyanga kanjani xa ufihle inxeba? Ngoba kuhle inxeba uliveze ukuze likwazi ukunyangwa uthi uphile. Ngegama lenkosi uJesu amen. Hallelujah. Ube noxolo nabantu bonke. Noba umuntu bekulimaze kangakanani. Asikho isizathu sokungaxoleli. Asikho isizathu sokuba ungaxoleli. Lwela ukuba noxolo nabantu bonke. Lungisana nalomuntu eningavaniyo ngenxa yaleyo nto eningavani ngayo. Lungisana naye. Makuthi noba iyashiyeka mayishiyeke nakuye. Wena uright. Phuthi umuxolo nabantu bonke. Ngegama lenkosi uJesu amen. Hallelujah. Ngoba uxolele uzixolelwa nawe. Andikisho namthandazo usixolele amatyala wethu kuba sithini nathi sibaxolele abasonayo. Wena ke ungaxoleli ukuthi uzoxolelwa kanjani? Ngapha ufuna uxolelwa uThixo kodwa wena ufuna ukuxolela. Ezakho impazamo yafuna uThixo abenze njani? Kodwa wena ufuna ukuxolela. Unhloboni yomzalwane kanjani? Amen. Hallelujah. Asixolele. Asibe noxolo. Noba soniwe kangakanani. Subali noba kudala ndona. Noba ngumnakathi. Xa inotsho ukuthi kwathi umnakathi kuwe ungathini wena? Hallelujah. Alibonge igama lenkosi Yesu. Amen. Phuthuma uxolo nabo bonke nokungcwele ekungekho namnyayo ibona inkosi engenazo ezo zinto. Uba unalo uxolo sozibona inkosi. Uba unabo ubungcwele ngeke uyibone inkosi. Ngegama lenkosi uJesu amen. Hlukana nazo zonke izinto ezikwenza ungcole phambi kwabantu. Phambi koThixo. Yenzela uba umhle phambi koThixo. Akasele ukuthi abantu bona bangakubeka amabala abakuthi. Kodwa umhle phambi koThixo. nguThixo azophinda kwenza ube mhle phambi kwabantu. Sula into yakho yokuyenzela abantu ungeba bona fana ngiyasivuma esisono kodwa ingxaki yami ndomncinci into abanaba xa ninawutsho kulo mzali uma nganthandazise uyovele ngokwandelela. Yawunceda ngentoni yokuhlonitha uxatyiswe uthathwe njengomzalwane kanti ubuzalwane kuwo bulahlekile. Hallelujah. Bathandekayo asingcoli ngoba kuthiwa sizingcolisile thina kodwa ukhona osingcolisayo. Ukhona olwela into abanapha singabonani nenkosi. Usathana njengoba naye walahlekwayo lizulu akaboneli muntu onothi ayongena ezulwini. Wenza sure into abanapha abantu futhi ngoku usebenzisa ubulumko. Waye kaba umhlana usathana into abanapha ngoku awuyisa umuntu abukhuphe ngaphandle. Ngoku bawisela ngaphakathi abazalwane. Bawela ngaphakathi abazalwane bayaqhubeka bayawuhlangana nengxaki phambili. Ngoba wabona into abaxa ebuyisa umuntu aphume konzweni sihamba siyomlanda siyomshumayeza. Ngcono awe elapha alahleke lokungcwele ekhona lapha ukwenzela balinde sihogo esilinde enkonzweni. Hallelujah.
ngoku kufuneka umuntu ozikhathalelayo ozibhaqa yena qelisa unyana olahleko wazibhaqayo wazinceda yena ngoba azibhaqe nawe xa uzibhaqa into banapha andikho right uyazinceda wena leli hlangula wena ngoba kubu kuhamba usifihla into yiyo kanti wonake but wenza ngathi use right ekugqibela lento izabetha ngoba uzothi kufanele uyangena ungangeni. Phuma inqondo nabo bonke nobungcwele engekho namnyoyo ibona inkosi engenabo ngegama lenkosi uJesu amen. Phuma inqondo nabo bonke nobungcwele ekungekho namnyoyo ibona inkosi engenabo. Yenza sure ukuthi ivangeli lakho lihle liclean lento esikubona uyiyo yiba yiyo nasemfihlakalweni. Akufunekanga into kubeyini into emfihlakalweni beyini into phambi kwabantu. Yiba ilento eyi1 iba umuntu omnye phila kanye ungaphili kaninzi. Phile ngenye indlela ngapha uphile ngenye indlela ngapha ebuhleni. Wenzela abantu iza kulimaza leyo nto. Mzalwane lwela ukuba noxolo nabantu. Sokwenza abantu ngathi unoxolo nabo ungenabo uxolo nabo. Suhleka nabantu kanti awuhleki nabo. Hleka usazi uyahleka ubune nawo kanti ubune nawo. Uhambe uyolungisana nomuntu onendawo ngakuye. Nibe right uthi uqhubeke nendlela kakuhle. Suhamba nabantu ingathi right nabo kanti awukho right. Ngokuzenzela wena zabetha wena no. Amen. Hallelujah. Noba wanyoka kangakanani, noba wahlukunyezwa kangakanani, nokuba waphathwa kanjani, wakuthuka, wakubeka ngendlela wakubeka ngayo, wakwenza konke, wakuhlukumeza ngendlela wakuhlukumeza ngayo, kodwa kunyanzelekile ukuthi ube noxolo naye. Uyazi babanye uyancedisa intombi yakhe xa ngaba intombi yakhe ibiza umfana omithisileyo embiza ngenja. Exelela umntana wakhe ethi umntana wami uyihlo yinja. Ase uyancedisa nomama kuleyo meko umve naye ubiza la mfana ngantoni ngenja. Uyakholwa njani? Futhi umbono bakakwaka nawo nemolo kulomntwana wamoshela umntwana wakhe. Awabeke onke amazwi eziqalekiso athethe konke. Phofu ngumzalwane njalo. Phuthu umuntu xolela abantu abakonile nawe ukuzuxolela. Yabona manje abakulinyiwe. Njengoba kulinyiwe imfuyo ngoku ndiyakuxelela ekuzoxabana abazalwana abangaqondi abangazaziba abayapi bazawuxabana bexatyaniswa imfuyo engene ezigadini mosha igadi umuntu abese uyalibala into obulikholo. Alwe nabantu athuka abantu enze konke inkohlakalo nje yonke alibale nje tu into bawulikholo. Bazalwane abantu kumele basibone nangoxolo into basiyakholwa. Asibenoxolo nabantu bonke. Asikolele noba ngaba soniwe kangakanani. Siyanyanzeleka. Ayikhaleze sifike lelwethi noba ngabe umuntu okonile akukhaleze sifike lanithi usixolele amatyala wethu uba nathi sibaxolele abasona ngegama lenkosi Jesu amen. So if siyafuna ukubonana nenkosi asiphathe uxolo nobungcwele ngoba khona uyazayibona inkosi engenabo ubugcwele noxolo. Akekho umuntu ozayibona inkosi njani. Ayakekho mntakwethu.
Noba ungathi akuthethwa lento noma kuyathiwa lokhu kuthi waxolela kodwa akuxelwa lento. Unyanzelekile ukuthi uxolele. Futhi uxolele nyani ubuyaziva into ba hey kona sendini ngaba ndithi ndixolele kodwa nansi ngaphakathi enhliziyweni into uthandaza. Ucela uThixo Nkosi ndincede ndinengxaki yokungaxoleli khawuniphuqo khawuncede inhliziyo yakho ngoba imnandi bazalwane into othi noba ngaba uhleka ngaphandle nenhliziyo yakho ibe ihleka uthi xa uthi yaxolela ngenhliziyo ngomlomo nangenhliziyo uxolele ungaxoleli ngomlomo kodwa inhliziyo yakho ibe izondile. Ncede Nkosi nina ingxaki ngegama lenkosi uJesu amen. Ingxaki apha ikhona ngegama likaYesu ngicela unincede analo uxolo nalo mzalwane okanye nalo muntu iba wesi ke ngoxa uthiwa ungumuntu obambene nomuntu ongekholwa bamba umuntu ongazinto ngoba umuntu ongakholwa akazinto yena xa ezona usekhaya ugodukile phathi wena mzalwane xa uzonayo uyophelela phi siyabona into isiphelo sakho xa uhamba nenzonde uhleka kana uhleki. Haleluya alibonke igama lenkosi Yesu. Phutha umxolo nabo bonke nobuntu wenu engekho namnye uyibona inkosi kanjani funeka ube umzalwane ophandle uba ngaba khona nokuphazamise ngayo umuntu thetha naye yeyi undiphazamisile kule ndawo. Uba ke uyambona maluhlobo lomuntu olungaziboniyo nabo uzolungisana naye ithi ke ngokwinto sekufuneka wena udile nawe ukuthi wena ube right wena ngegama lenkosi uJesu amen. Thandazela into ukuthi uThixo makamncede wena uxolo umxolele nje lo muntu ulande kula mazwi athi uYesu phakathi uYesu khona bawo baxolele ngoba bayazi into abayitheni abayenzayo nawe ukonke khonapho vele uhlale kulo mazwi umxolele ngoba umbona bakayazi into ayenzayo ubuye umthande ngokwanje. Amen. Hallelujah. Phutha umxolo nomntwana. Amen. Sifuna ukubonana nenkosi kodwa sikwazi uxolo lungekho nobugcwele bungekho soze sikwazi sawucawa sicawe xa kuphela ixesha uhambe ubheke endaweni obungayifisi uhambe yohlupheka nabantu abangabaqala bokuqala ukwamkela uYesu ngenxa yokungabi naxolo nangenxa yokungabi nabo ubugcwele ngegama lenkosi uJesu amen. Hallelujah. Yikho nimfana yahlatshwa ngenxa yabonwa amajuda ilenga enti yikho nimfana yahlatshwa
egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Kungenzeka intoba kuthi kanti ukhona umuntu owehlelwe lilishwa elilokubangazani nenkosi. Kungenzeka intoba kukhona umuntu ongazange asenze isivumo sokholo.